Ulong, magbunot ta og lubi. Magbunot ta og lubi. Awas siya ka kita yung utin. Ngami bata diri nga kan. Bunot mi og lubi. Og lubi. Kung sundang putol. So kinahanglan bisag unsa makamauta mo diskarte. Pwede po magbunot ta og lubi nga walay sundang. Okay. So tong sundang putol. Ko na iwaso na to ni. Ano na ko sa pagbunot og lubi. Sa di pa kabalo mo bunot. Yan ano. Una nimo atong kuanon diri, kuhaan diri daplin. Tong tiba ni daplin. Nani ang porma. Ani. Man ani. To din anaon. Ayun. Begitu na to. Nara. Simple ra gud. Baso ni mo na. Lagyan mo ng ligiton. Imo na yung naon. Ayun. Ito na pong pwede ako. Lagyan mo na pong nara. Simple na. Skarte lang gud. Buto na. Dali ra ba? Dali ra tanak? Dah. Kapiti ba? Urap pudog. Sige na lang pagbunot og lubi. Sabis ka. Sa diha, sa tanan diha nga di pa kabalo mo bunot og lubi. Nananion lang. So, okay na. Pila tong lubi. Bunta na. Man ani. So, dili kabalo mo kagod. Tuduan na pud mo na kung saan pagkagod. Limpyo na, no? So, yung nari lang ang pagbunot og lubi. Nato, katulong. Simple na kayo. Itong sundang gamit. Puto lang. Bisa sa inyong gamit ito lang. Gusto kabunot mo og lubi. Kailangan lang magtuon dito bunot og lubi. Kaya buot ang panahon. Lubi na itong kaunon. Mahal ang bugas. Okay, so, thank you for watching. And God bless us all.